pa ia mara malu si tātou watunu. Ia, wha malo ia te outau, i le swafa manu malo o le tātou walii, mo le tātou whaola, wha talo whatua ia te outau, fia lava se tafa le lalangi o lo e mafuta mai ai, i le nganga mawalalo, ia, wha malo atua ia te outau, o tina o te maa tutua, ia le ngata i leo, le lo si tātou watunu. Ia, malo le soifua, malo le fōlau, i le rei fo i vaiaso, i fe au mga aluenga, le fo o tātou tu vai mai, i le rei fo i aso, i olo o tu mau pea le alofa, maleanga le lei o le tātou tapa au sili, o lo fa peona ta ilo tu soifua, ia malo ne yola, i le aso, ma le aso, ia le fa talo fa tuai ia te outou, fa malo ia te outou le folau, fa malo fo ia te outou, le nof Tatalo, i le rei a fiafi. Ese sta ua fo o le prokalami o le ata noa i le rei a fiafi, e ilo tal tonunga, o se tasile nei o mata opu, o te iloa o le suia atoa lo o langa Tatalo. Amene. E eilo tatonunga o lo whaalongo longo i le mata upu le nei a fiafi, o le a whaapeona suia ai, the way you approach God, o le ala o le a e Tatalo ai, o le a sui atoa lo filosofia i mea tau Tatalo. Ma o le a sui fo i le au wala e te Tatalo ai. Pe a mai a ia lau whaalongo longo le nei a fiafi. Ia mea fo i lea. Ia le atua o te Tatalo tu fo i male anganga ma walalo. Share le tātou prokalame i lungo lau timeline. Ia pe te tango fo i e taxi ngō seisi o lo ainga. E me se fo i seisi e te mana o e whaapeona whaasa o lo toina. Ia ma... maua fo i le upo le atua, e ala fo i lana fiongpa i a o tātou sauni e tātou te whaasoa i lana upo le nei a fiafi, tali tonu. O le a te lese whaalumanga whaaleanganga, ia ma o le a utara noa i se vaenga, ia o te iloa e tāua, o te iloa e tāua, ala tātou wō mua e Tatalo, ia o na tātou se e rola ia e tātou tatano na whaisite leo le tātou whaasoa le nei a fiafi. Le tōra mātou ta mātou te whailoa lo matautia ma lo silisili ese ia pa ia lo suafa ia wha mamaluina oe lo mātou watua, lo mātou tamā e pa ia oe i le reia fiafi, wala au ia te oe i le poto sa nātia i na ia whailoa, ma ia whaapeta mao na whetalai la ua fio o oe o le whaiaonga, a i ma whaatoni o mātou tangata, whesosoani mai oe lo mātou vai, a o mātou tartaranoa i lau upu le neia fiafi o te Tatalo ia te oe, au mai le poto mai la ua fio ia whaapeo na whaapotoina ai o mātou tangata, mea lilo ia whaalia re reia fiafi, ia whaafo i le vi inga i la ua fio ono le suafo o Yesu Keriso wole ma wala auai, amene ma amene. Viele tua, e ala no tala noi le fiafire nei o le a o tala noi se vaenga tāua, ona i tustu singa la apostolo Paulo, e ielo tartonunga, o le mea moni aia, ua ma vai le tala le lei, ona le tele o tartonunga malato wa onga, o le mea le na ua fele solo ai le tala le lei, ua fai mele a onga i, mele a onga i, mele a inga, mele a onga, mo meo tartonunga. And yet, o le tala le lei, ua umana tūsia, o le mea ta o le gospel, mea ta o le tala le lei e whaatau ia ke riso, e le kakaunga ko iese kala le lei, ua umana tūsia le mea ta o le tala le lei, pau ale mea tātou e whai, o le whai tau o le tala le lei, o ngā e malamalam, e le mana o mia o e ngi karikongunga ya o ao kia ki o e peke mga o mia, fwoi mertala tusi pa ia, o le anganga pa ia na te o ao ia te oe. E te le toi mana o mia la pe atu i se isi lava i tū. You don't need anybody. Ona fwoi o le whaia o ngā o le anganga pa ia. Ai ona e wha o ngā e le atua tangata e ngā lue me ilo na mangan lo na mana e na te o ao ia te i tātou. Amen, e whailoa ia te i tātou, e wha o ngā la o le anganga pa ia la lai tonu ia te oe. La fo i tonu tangata o lai whaia o ngā ina tus pa ia ma o ina tus pa ia. Ai i tonu tus pa ia, wha mele tala, o le anganga pa ia na te whailoa ia te outou. Amen. O na wha o ngā la ia le anganga pa ia o whaia onga, o whaife au. Amen. E wha apeo na wha o ngā ina, o le anganga pa ia na i tonu ia te oe. O le fiafile nei, o te fiatala noa i se,
I se vaenga e pito I sili ona o te iloa e au, i o le asui a koa e alo o langa Tatalo. Amene. I to tono le tusi pa ia, I tusi singa le apostolo Paulo. O tusi nei e lua, e se le interesting o afo, o tusi singa le apostolo Paulo, o le tusi a Kalatia ma le tusi a Efeso. Ai faitau e o tusi a Kalatia pi e hashi le katara noa apostolo Paulo ina. A o le tusi a Efeso, o le matango fia I o le tusi a Efeso a e malama mai, mea mua. O le tusia Efeso, o le tala noa I le apostolo Paulo, I le faalinga fau o le mea sa lilo. Tu so le faalinga le la atatou faitau I nei, o le mea na lilo ele iloa mua. Le ala e tusia I le apostolo Paulo I le tusia Efeso, o le mea ele iloa, o le mea fau po o le revelation. Le mea le la atano I le apostolo Paulo, ele iloa e un atu pulanga mua atu. O le tusia Paulo I le tusia Efeso, I le tusia ia Efeso, o nei tā ua le vaenga le la utano, o le au ka mauru kusia Efeso la fiafile nei, ona o tusia tolu mua le tusia Efeso, Efeso mua, Efeso lua, Efeso e tolu. O tusia o lo o tala no ai Paulo, o ai oe ia keriso o your identity in Christ. Lai tala no ai, who you are and what you are. And what you have. O lalai tala noa mai Paulo o ai oi. Po o a fo I mea ea, patino ia te oi. I le tusi na mea le na ea oi ona e iloa. O ai oi a ke riso a e fie iloa o ai oi a ke riso. O le tusi lea Efeso, it's so unique. Ona iei tusinga ia ta ue Paulo I tutonu o le tusi lea Efeso. Ele o ta ue isi tusi. Ona, this is a revelation. Amene. O isi tusi I tua atu o tusi Efeso, tusi e whae wha solo tusi ono. O ina lai wha matala mai ai. Po o le alau me whai ona o lewa wha iloa mai ia oi malaua ia tatau o ai o ia ke riso. Ona wha iloa mai lola ia I tua I lea foi. Loutu langa ma le mea tatau ona e iai. To a tele tangata lātou te iloa o lātou ia ke riso. Ai lātou te le o iloa o lātou o le māsimo o le lalolangi. Amene. So e ao ona e iloa, e le na ona e whaola ina, le ai o oe o le māsimo o le lalolangi. Amene. I le tusi la lea Efeso, ai a whai e te fia iloa o ai o ia ke riso, e le eise tusi pito I sili ona au ilia mere vaenga lea na irolo wanu tusi Efeso mua lua tolu o ina lai wha matala mai e Paulo lo identity in Christ. O le tasi lua tolu o le mta upo e wha solo I tua o nā lo wha matala mai because of who we are in Christ o le ala lau mea whai. O lea o lo tu langa ma le wha atino ino lea o ai oe. Nā lai tala noa I le vaenga I tua o le tusi Efeso. So e tā ua la, lo I loa o oe ia ke riso, mo lo I loa o oe o le māsimo o le laulangi. Amene. O le, e ala no mana o te tala noa, tu sida Efeso la fiafile nei, ona e iai Tatalo e lua I to tonu I, o te mana o te tala noa I le fiafile nei, a o te tonu o Tatalo na e lua, o lai Tatalo ai le apostolo Paulo ina ia foa I mai le anganga o le malama, po the spirit of wisdom, o le anganga o le malama ina ia mawhai o na tātou malama I le umi o le lautele ma le afoi, ma le loloto, ma le maualunga o le alofa o le atua. E ala ia ke riso. Amene. E tā ua la, no tātou womu ono o I e suia atoa lou afoi. E sui atoa lau Tatalo I le atua pe malama I le vaenga la tātou tano la fiafine. Amen. Toto lola upa tuspa ia tonu fata oto e lua tolu fitu. Whatever a man thinks in his heart, so is he. A saolo I loa o ai oi. Amen. O le a lava le manatu o tangata ia te ia o ia le na tala na fata oto. O le a lava lo manatu ia te oi. O le na. O le tusi pa ia o le faa ata. Lefa metala le tusi pa ia o le faa ata. O I lai le tusi le la atato faitaua. O le la atato faitaua le faa ata po o oe lea. Amen. I te tonu o le tusi a Efeso.
O te iloa e, ka ke fialu ai kusi uma i makaha upu uma ai, a o nofo le nei aso, waka musu ai e kope lau se makaha upu. Te mana o ono re so sia ma le mata utia o le tusi le nei, e na te suia atoa po le whaalinga le tā ue tutonu i, e na te suia atoa lava i alo tātou wa, i le tātou wa ai i le atua ma le tātou wa ai i lo tātou po ai tātou. Amen. So I try my best o le a... Amen. So ani me le nganga pa ia, i le tu elau tusi efeso mua wha mau i lalo. Amen. Ai le I whaia le tusi, ai o tele I tala noa le tusi lea, I really want to give some background I tusi nei. Ina ia e malama e misi lava o tautu te fia e sa, I le tusi pa ia e fia malama le gospel. I le tala le leia Paulo, po le tala le leia whaatau ia ke riso. E le aise tusi to tonu al tusi pa ia wa ato atoa ma matango fie lona tusia ina ma le tali ina o le whaaola tanga I le whaatua tua I le alofa tunoa. O mea uma e whaatatau le gospel, o laua tali uma e Paulo I to tonu le tusia Roma. So a e fia malama la I le tala le leina iai o e alo e whaitau le tusia Roma. O fesili uma o sa paki o mea ai o mea uma na e tali uma I Paulo. E le ko iai angi fi ngaunga. Wa uma na seto le mata upu le nai le upu le atua. La wa uma na tali e nare fesili. So o a lava la nisi fi naunga a e alu e whaitau le tusia Roma e o a e ke le manga o mia I se fi olo e lako e a o ia ki oi ke whai kaua o e ke malama ai. So whaitau le tusia Roma pe a e fia malama I lea I le whaaola tanga I a ke riso e ala I le alofa tunoa. Amen. E whaatua faith in the grace. Whaatua I le alofa tunoa I a ke riso. Umana tari le apostolo Paulo fesiri mea nae e ke reko e confuse ai. E o ia hau ke fiu koe whamkala ki oi a e whaitau al tusia a Roma na watali umai fesiri ina. O I lo le tusia Efeso, o I le whaamatala I e Paulo, benefiti o le alofa tu noa, po benefiti o le whaolatanga I le alofa tu noa I a ke riso. Amen. Si koe loko kasia le mea ngā, o tusia Roma, o lai tali e Paulo I nā le tali e whaatatau I le whaolatanga, e te le maua I le tū la fono, e te maua I le whaatua I le alofa tu noa I a ke riso. E te maua I le mea tau le whaolatanga. I le tusi lea Efeso, o I le whaamatala I nā I e Paulo benefiti o le whaolatanga e te maua I le whaatua I le alofa tu noa. Does that make sense? Amen. So I le mata upu mua la I le mata upu tolu. Amen. O I nānai whaamatala mai ei benefiti o le alofa tu no ke riso. I lea, e ala I lo whaatua iai. Amen. Ne ala la atatu amata. Wa kau seki me kako. Amen. Hallelujah. So, tu se Efeso, mon ta upu mua. I le la kako wo verse by verse. Amen. Ongo ke manga oe. Ye e lo o ai oi. Hallelujah. E uma o I le e Tatalo. Amen. E ile vaenga o Tatalo le lalo atu. Au te mana o ye e lo mo le vaenga lea. Ona whamatala tu spa ia, people perish because of the lack of knowledge. Amen. Whano tangata ono le leo se malamalama. Ua maa fua ona e whano I le ola Tatalo. Ona tere o malamalama o ai oi. Ai o I, o le la tato va ai le whaata. So, imagining o le whaaka le mere la e vai. O oi le la tato tano i ai. This is you in Christ. Amen. Whai mai tala Paulo, o au o Paulo le apostolo a Yesu ke riso I le fina ngalo le atua, o la utusi le nei le au pa ia o I Efeso, o e wha atua fo I a ke riso. Whai upe lua, ia te outou le alofa tu noa ma le manuia, mai le atua lo tātou tamā, atoa ma le alii o Yesu ke riso. Amen. O le alofa tu noa. For mai ia te outou le alofa tu noa le grace.
o le alofa tūnoa e mai le atua. Amene. Whai upo e tolu. Whai mai, ia whaafetaia le atua o le tamā o lo tātou o li o Yesu Keriso. O le ua whaamanuia mai ia i tātou i mea umalava. E manuia ai i la le nganga i mea oi le langi ona o Keriso. Let's pause there. Si utata no tasia il foi upulea. Whamale tala tuspa ia whaafetaia le atua o le tamā o lo tātou wa lii o Yesu Keriso. Whamale whai upu, o le ua whaamanuia mai ia te i tātou i mea uma. Past tense. O la ua uma o na whaamanuia. Ele o toi iaise mea le atua au mai ma oi. He has nothing to give. Ia. Ua uma o na whaamanuia le atua. Past tense. Ina ua au mai e le atua Yesu. Wale ko iai ma se mea i le langi o e afo ingo le mea. E le ko iai ma se mea le atua le langi ko e au mai ma oi. Why? Because he already gave his son the number one thing to him. Wa au mai e le atua le mea numera tasi a te ia. E le ai a se mea siri a kulonga ka ua ngai lolo ngā tali. So ina ua au mai la e le atua lo ngā tali. E le ai ma se mea le langi e koe mawhai e le atua koe au mai e siri aku. Because he gave his son, that's everything. Wa umala na au mai e le atua mea uma. Amen. Whamaritala tu spa ia wa ia au mai alo na nganga. Au mai lo na tali i lena maliu lunga sa tau mo. He gave his son. Amen. E le ai lava la se me sili atu lo na taua. Whateita inga. Wa umana whaamanuia mai le atua a tonu e whai atu le tala le nā. A tonu o nai te wa ai lo experience te mine lo ke whai aku wa umana whaamanuia mai le atua i ate oe o le whaamalo longa wa umana whaamalo lo oe le atua o lo ta mau a inga wa umana whaata mau a inga ina oe wha mai wa whaamativa ina o ia whaata mau a ina i tātou wa umana ia whaamalo lo i tātou wha mai ona whaalava lava ua tātou malo lo ai past tense wa uma na totongi e Yesu le tau. Wa uma lana whai o lo manuia, wa uma na provide le atua. O le mele tupu, o tātou e receivinga. So God already provide, a o tātou, o le tātou faith to receive. But it's already blessed. La wa uma na whaamanuia, whaimere whaperetania. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Wa uma o na whaamanuia mai. Whateita inga. Ole, ia lela utala noa whaongale technical terms. You know, o pe o lau telefoni le te matamata mai le teimi nei, i le teimi le nei, o nai ei mo meo teira, a whai o nei te stonu le whale, o nai ei le Wi-Fi. No, I don't think that's a good illustration. O le leitio por TV, okay? O le leitio mar TV, whaonganga o le leitio la, o lai ei mo meo frequency o le leitio nei te stonu o lau whale. Amen. O lau a levan fe pasi ia i solo frequency te stonu o lau i te tonu o lau whale, right? Ai a whai e a fo ino le mea, e te le oi loa po a mea whapea la o a fo, o leke whaalongolongo vo i le kio, o le kio ngai ke moa mai ei kala o mea o lai tutupu, o le kio na te whaalongolongo ai mo meo o le tala o le tau, ia peangi se makangi, o so le tio le te, o le te whaalongolongo ai po ani fe au momoli lai au mai lungo le tio, ia po ni tala fau, ma mea ne, o nala iei mo meo frequency tono lo fali. It's already being released, o lai tu moi tono lo fali. O le whaafita uli, o e ala na ele maua, ona fo i e tele o tuninga lau la au ana i le frequency. A whai o le iwa valu te si ma le lima le frequency la e sau i le information.
o lala ua umona release o laua iai, lai to tonu o lo fali, le frequency. Ai ele o sa o le mea na e tune ai o e lau la au, e te le o maua fo ila le mea laea. La e maua mai ai le, la e maua mai le information. Ele o receive la o e lea, ele o receive oi, o na se le mea la e tune ai laua, lau le tio. And yet, o la lava e whaasala laure le tio 24/7, a ele oa, ele o maua e o se mea, o no ele oa, ele o sa o le tuninga o lau le tio le frequency. E whaape nā fo ila le atua. O le atua, he already blessed us. Laua umana whaamanuia le healing, prosperity, mea umalava. O lona whaafita uli, e se le mea le ple afoi, le kio le ki e kako. O le ki ka kou le ki o a spai e ko se furu fo ia lenga o ko ngol lau fangua fo i mai markala fa ngoa fo mai o le maanga ia i o le ai o ka se ke le o sa wai fo mai o le maanga ia o fu o lau fangua o la e ki lau le ki o i spai ngai ko se furu ai le o ki inga lau le ki o i spai e ko a lua inga o mai markala fia o le good news, the word of faith. Ona lai se le mea ngai ki i eilau li ki o le mea fo ila le nai alai ona e le receivinga ai ua uma ona whaamanuia le atua. He already blessed. E le ko i se mea le atua e ko e whai e se mea tau o mea uma e kako ke ole ai. Ole i whaamalo lo o mea uma na mai e le atua, it's already in the package of grace. Lau e to tonu o suitcase leo le grace. Le alofa tu noa wa uma na whaamanuia tu uma ia e le atua. Amen. For mai ia whaafeta ia lea tuor ta maor tātou o li o Yesu Keriso. O le ua whaamanu ia mai ia i tātou i mea umalava. E manu ia ai i la lea nganga i mea oi le langi ono o Keriso. Wa umalana whaamanu ia. Wa umana au mai e lea tuolo nā talii. E lea ia la sisi mea siri atu. A whai e te tatalo i lea tua. Whaapelo e tatalo i lea tua. Whaamalo lo mai lo mai. A whai e le whaamalolo ina e le atua lo mai. Ka kauranga whaako ese le atua ia Yesu. Why I say that? Because wa umana tutongi Yesu le tau o mai. A whai e musu fo i le atua e whaamalolo oi. Lona winga e tau mai aina e le o... A fo ino le mea. A whai e musu le atua e whaamalolo oi. Lona winga o siri atu na tā ua i le atua... Wa ai ule atua fa malolonga ai mata mau lo na tali. Amen. Tu so wasili atu le ta ua ile atua o le fa malolonga oi na i lo o le afo ai lo na tali e sa we maliu lunga sa ta lo no winga e ke le aku le ka ua o lo mai nga ile atua e pe ka ua ku ile atua langa longa lona mana le fa malolo ngai lo na tali. Te lo le upa tu spa ia fo mai wo ia au mai le lo na tali. E le ia la sisi mea le akua, o le langi a koa, le ima se mea le akua langi koe au maia maa o esea, because he give everything. E le ila sisi mea koe au maia. Laua au maile mea ngata i mea uma. Oai, lo nā tali i pele. Amen. O le makua, mea le nāia leina tala noa paulo i, na tā ua e paulo le mea le tātu tatu mo mo le efeso le tolu, ai ka koe fo i mei kua i. I le efeso le tolu. Ile foi upu e tolu anga ile ono. Fametala Paulo o le mele leta no apostolo Paulo. It's a new revelation. O le faalinga fou. O lona winga. O le mea fou le mea le tatu tanu le fiafine fa mai. Ina wana faailoa mai a te au i le faalinga o le mea sa lilo faapeo na umua i tu sia ni upu iti pe a faitaulia e mawhai ai e o tau o na iloa ai lo uloto mātala i le upu ya Keriso sa lilo. Sa le whailoa atu i nisi tupulanga o le whanaunga tangata whaapei o na whaali mai nei ele anganga i ana apostolo pa ia mana perfeta pa ia avea nu ese masuli whaatasi matino e tasi ma ia tofu sia whaatasi ilana sa fola mai ono o Keriso i le tala le lei. O le tala le lei le tatu tala noai, o le mele whamatala e Paulo i, it's a revelation, po o le mea fou, o le tala no el apostolo Paulo i, no winga,
o le mele te, ele I whaalongo I Isaia, ele I whaalongo I tangata lea, ile revelation lea, ile mea fau lea, le benefiti lea, o le tala le lei ya ke riso, o oe ya ke riso. Amene. Tato atu lai luma le tato tusi. Le lai mai, o le tamā o le tato o li o Yesu ke riso, o le ua whaamanu ia mai ia te tato I mea umalava, e manu ia ai, I la le anganga I mea o I le langi ona o ke riso. Whamere whai upe wha, amen, whamere whai upe wha, wha pei, ona ia fili mai ia I tātou, ona o ia, a o le I whaavaina le lalolangi, ina ia pa ia I tātou ma ia le matauleanga ina I ona luma, I le alofa. This is a really big revelation. O te iloa, o le tau mai le apostolo Paulo, na fili oe le te mai moa mai e le atua, oe, na fili oe le atua, ai le I whaavahina le lalolangi, ina ia pa ia I tātou, ma ia le matauleanga ina I ona luma I le alofa. So, na iloa la oe le atua, ai le I whaia le fofoanga, na fili oe le atua e whaapa ia ina oe ia ke riso. Pea no o whai atu, o le revelation nea, whamertala Paulo, o le mea fau, o le mea sa lilo na te le iloa. E le iloa fo inka ngaka I lumangai, lea whato a wha iloa I le nganga pa ia le apostolo, lea lai tusi e le apostolo tutono le tusi e Efeso. O ai I tātou ia ke riso fo mai, whaapei ona ia fili mai ia I tātou, ona o ia a o le I whaavaina le lalolangi, ina ia pa ia I tātou ma ia le matauleanga ina, I ona luma I le alofa. Amene, na tō fia la oe pe na vala awina na fili le atua ia te oe. Aile I whaia le lalulangi, aile I whaia a tamu ma ewa. Wa lewa na iloa ele atua oe, simi. Amene, lau ka mo David. Lau, o ya anti alofa. Ya o ai fo ino ni mea. O tau ye mai moa mai. Amen. Ya o mama sa mata. Ya o ai nisi kako paanga ye le mai moa mai. Ya o tau whameritala tuspa ia, na ia iloa oe, ai na te le ia, na ia fili oe. Amen. Ai le I whaavaina lau langi. Praise God. Ile mta ile whai upe lima. Whai mai, wana tō fia I tātou wana mua, ina ia avea matama whai mana, ona o Yesu ke riso e tusa ma le pule tu noa o lona fina ngalo, o le filifilinga le atua walewa. E mele nai ala ino o whai atu, e le o sau ngā luenga na whai. Aua te mita I lau ngā luenga ono o le atua ia nā lofa mai, na ia tō fia oe. Ai te le I whanau mai, fo mai na ia tō fia I tātou, ai le I whaia le whaavai o le laulangi. Amen. Pea no whai atu, whai mai le apostolo Paulo, it's a new revelation e mea lea. O ai oe ia ke riso. Whai upoe ono. Whai mai le whai upoe ono. Ina ia vi ia ailo na lava alofa tu noa, ua sili. O lea, ua anga le leifua mai ai o ia te I tātou. Ona o le ua alofa ngia. Te iloa tusi lea. This is so interesting. A tonu e te iwa le fia se si la utala le la fai. O te le o fia le tala lea ina ia a whaine ni fina ngalo nisi o lo whata ua ina Maria. Okay? Tō te ilo le upu le tā ue tonu whai upu e ono, and I also want you to go and look up le upu lea. Whamai ina ia vi ia ailo na alofa tu no ua sili, o lea ua anga le leifua mai ai o ia. O le upu le whaale liu mai le upu le anga le lei, le upu Greek le e Peru le fo ino le mea. Le upu Greek e leni le whaale liu mai ai le upu le anga le lei. Na o le whaalua lava na whao ngai tu tonu le tuspaia. O le whao ngai na mua o le upu le whaaliu ma le upu le anga le lei. Le na whao ngai na i tu tonu le tusia Luka, si tato atu ina. Amen. I tu tonu le tusia Luka lo na mta upu mua. Na whao ngai na i le whai upu e lua valu.
Fai mai le tala le angelu le na sau ia Maria. Fai mai ua ulu fale mai le angelu ia te ia o na whaapea mai lea o ia. Si o ua lofa ia te oe o le ua alofa ina. Ua ia te oe le alii, amu ia oe I fafine. O le upu lava e tasi la e whaaliliu mai le upuanga le lei, lea e whaaliliu ina I le upu le alofa ina. Na o le whaalua lava o na whaonga ina. O le whaonga ina mua mua, ina ua alofa ngia Maria. Ua alofa ngia Maria e le atua o le a whanau mai a Yesu, o le whaonga ina mua mua le nao lea, o le upu lea. O lona whaonga ina lona lua I totonu o le tuspa ia, o lo o tala noa I le tusia Efeso, o lo o tala noa ia te oe mahau, ua alofa ngia I ta ua I le anga le lei o le atua. To a tele la tangata o lai lato te whaataua ina Maria, o Maria ta ua. O tō mana tua tono Lukas Fuma, tasine alua to e whawhine whai mai, amu ia le manawa na e whanau mai, ima le susu na e susu ai, e whai mai tala Yesu, o whetalainga Yesu whai mai, e sili ai, whai mai ai sili, lea, whaalongo I le awhionga le atua mawhai. O lea luatu tangata tala noa te sili amu ia Maria, ai sau iai, ai sau tangata lea, e whamai whetalinga Yesu, e sili eile tangata e whaalongo I a fionga lea tua mawhai. Actually, e na apia no whai atu, na o le whaalua na whaonga le upu lea e whaaliliu mai le upu lea highly favored to tonu o le whenga inga whau, o le whaonga ina e le teimina sau ile a ngelu I lungo o Maria whai mai wanga le ina o e lea tua, o le upu fo ina e tasi o lea tala noa I le whaaliliu mai I, la e tala noa ia te oe, o oe maa, we are highly favored. Lea lai whai mai, o lea uanga le lei fua mai ai o ia te itatou, ono o lea ua alofangia. A e fia malamalama atiri e alu e su ele wingo le upule na o le whaalua na whaonga I tutonu o le tuspa ia tutonu o le whenginga fau. Amen. And now, o lai tala no ia te oe tote ilo le upa tuspa ia whamartala Yesu, le ai seisi na whanau me le manava o le whawhine, seisi na whanau me le manava o le whawhine, sili a Ioane le Baptiso, nobody. Le ima sesi na whanau me le manava o le whawhine, whamai Yesu e sili a Ioane le Baptiso, o lona winga, e le sili ai Mose, e le sili ai Apole Amo, e le sili ai Elia, o ai lava Elijah, po ai umalava, le ima sesi e sili, I a Ioane le Baptiso. Ai whamartala Yesu, o le iti, o se iti le malo le atua. The least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. For mai, o se iti le malo le atua, e sili a Ioane le Baptiso. O le taua lunga la o le whenga inga tuai, o le floa le na o le whenga inga fau. Tu se ngata lor whenga tuai, a o inai sa vali e lunga vai o ta ua, o le whenga inga fau, e sili le whenga inga le ate tato. So we are highly favored. Mea le na e leina ta ua le tuspa ia, foi mai o lea uanga le lei fua mai ai o ia te tato, same word le whaonga I, o le upu foi le na whaonga e le angelu ino walu ya Maria, foi mai uanga le leina oi, same word. Aina o le whaalua na whaonga I tutonu o le tuspa ia. O le teimi na whaiva ai e le atua Maria o le a whanau Yesu, ma le teimi watalia I oe Yesu keriso, o ai oia keriso, you are highly favored. Le whamatala tuspa ia, o lea uanga le leifua mai ai o ia te itato. Amen. Man, this is really, o le mea le nai le intala noa tala Paulo, this is like, hey, a e loa o ai oia keriso. O le asui a ko a lau kakalo. Amene. Whamele whai upo e fitu. O ia foi, ua tātou maua ai le tongi ola I lona toto. O le whaamanga loino o anga sala e tusa male o loa whaulai o lona alofa tūnoa. Oh, hallelujah. Whai mai o ia foi, ua tātou maua I le tongi ola I lona toto, o le whaamanga loino o anga sala e tusa male o loa whaulai o lona alofa tu noa. A e tango e whaongase mata lanu mumu, whatita inga. A e tango e whaongase mata mumu, fo I lele ku yo maka e kilo I fafu. O a uma me ke wa aiai, e langu mumu uma me ke wa aiai. E lanu mumu uma, o ne mumu le mata la ti tango tu uai.
Fa pe na fu na se maka langu mea maka. Ai kango mai se maka langu mea maka ke kango fa nga e kilo o uma me ke va ai e langu mea maka uma i lau va ai. E fa pe na fo ile va ai le atua ya te oi. Po le a lava lo foi mai o oe te anga sala. Ai a tango le a va ai le atua e fa nga ina ke riso e va ai look through Christ. Ya ke riso. E makua i ngale toto a Yesu le va ai le atua wa fa mama ina oi. Tasi alva ai le atua through Christ wa ta wa mi o tonuina o ya ke riso. Ona foi o ya ke riso le mau le manuia le. Amen. Hallelujah. O le manuia ya ke riso. Fa me fa upe valu. Wa ia fa upu e tele mai ai ia i tātou le poto uma a toa ma le fa uta uta. Amen. Ma le fa uta uta. Ina ua whailoa mai a te i tātou le mea lilo sai lona fina ngalo. E tusa malana lava pule tū noa, na ia tu ua ai i lona lava fina ngalo. Ina i ana whaopopo ina ia ke riso i le sauninga i le wha atoanga o tausanga, o i lātou uma lava o i le langi, atoa ma i lātou o i le lalo langi. Whaupasuma tasi wha mai o ia lava, ua mātou maua ai le tofi o i mātou na tofia na mua. E tusa ma le fina ngalo o le ua matua ngā lue i mea uma lava, e tusa ma le pule o lona fina ngalo. Ina ia avea, i mātou maala e vi i ai lona mamalu, o i mātou o e na mua i wha moe moe i a ke riso. E ai foi outou ia te ia, ina ua outou whaalongo longo i le upu o le mea moni o le tala le leilea o lo outou o la tanga. Ua outou whaatua ia te ia o na whaamau whailonga ina ai lea o outou e le anganga pa ia o le na fola ina mai. Tau te iloa, i le tala noa le tuspa ia, pe ona uwhai atu. E le ko yeise mea le atua e fōha i maoe. Ona e whai mai le tuspa ia, whai busu malwha. Amen. Whai mai, o le wha maoni o ia, o lo tātou tofi, se ia iu ina whaola ina e ua whaatau ina ia vi ia ai lona mamalu. Wa umana provide le atua mea umalava, o lo na nganga pa ia o lo oi totonu ia te oe. Ameni, lea nganga pa ia o lea tua. O whameritala tuspa ia o lea nganga lava le nā. Whamaina ia whaatu ina maike riso maina ia uoti. Amen. Whamai o le mana nei tutonu ia te oe, nei tutonu ia te oe. It's already in you. It's already being provided. It's in you. Whamaina ia whaatu ina maike riso maina ia uoti. So, o le whaafitauli, the problem is not the power problem. It's the lack of knowledge problem. O te iloa, ele o iei se whaafitauli me tau le mana o le atua ia te oi. O lona whaafitauli o lo ia tā ua ia oe mahau. O le tā le mahala malama. Tā o le mua Peteru. I le tusi a le lua Peteru o lona tā upu e mua. Whai mai le whai upu e lua maritoru. Whai mai. Ia whaateleina ia te outou lea lofa tu noa ma le manuia i lo outou i loa le leilea, i loa le leilea tua, a toa mo lo tātou wa lii o Yesu ke riso. O le upu lea i loa, e le o tala noe se knowledge, po o so i loa, fo i lele, lai ke i loa lea tua. O lea tua o ia tamau Abrahamo, e le o se i loa i lunga le mafaufau. O le upu lea i loa, o lai tala noa le whamai ua i loa e a tamu ewa o na whanau ile o kaino. E le mawhainga i loa se si a ke au whangau. Se i longa yeise mea tau se intimacy relationship. O le i loa le nā le tano i. Whama ia whaatele ina ia te outou, lea lofa tu noa ma le manuia i lo outou i loa le lei le atua. A toa ma lo tātou wa lii o Yesu ke riso. O le whaafitauli le e ia te i tātou, e le o se whaafitauli tau i le mana o le atua, o le whaafitauli o le tātou le i loa o ai i tātou i le atua. Amen.
So it's a knowledge problem. For my Lord tala tus pa ia, my people perish because of the lack of knowledge. E ala na whano tangata, e le ona o le le ai o se mana o le atua I tutonu ia te oe, e whano oe, ona e te le o iloa o ai oe. You don't know po ai oe. E te le o iloa le tangata na I tutonu, e te le o iloa o le atua na I tutonu ia te oe. Kei roa anga le langa whaasa o e le atua hau anga le la, alau ke kakalo. Fongofu anga le la, we'll spend some time with the Lord, ana le la. Ke leo kaimi e kake kakalo ingo ke whaapea le atua. Taho whaatasi ma oe le nei yaso, a malama kau whatu le atua. Taho whaatasi ma oe le nei yaso. E isi keimi o ke whaiaku le atua. Aua te tuua hau, a anga le la. E koe whaiaku la kakalo anga le la. Whalongo kunga, pe le sinko ka nguku voi le. Hau whalongo kunga. Ai, pie tala noa mai le atua I lo loto. O le menta no mai le atua I lo loto. O le upu o tuspa I mai, I will never leave you nor forsake you. O te le tuua oe. And yet, o le aso umau ke whai le atua. Se I alofa mai a. Se I, yet, wo umanga alofa le atua, o le atua. E le sili le alofa o le atua ia te oe pe a whai ki ola pa ia. A whai ke anga sala. E le whaapea anga salanga limas furu leo le alofa o le atua. A e pa ia onga se laupa senge leo le alofa o le atua ia te oe. No. Kukusa le leia le alofa o le atua ia te oe le teimi o lai te anga sala. Malona alofa ia te oe le teimi o laua e ola whaapa ia ina. Tutusa le lei. Yes. E ile mawhau o nisi e whaapea, oh, God is not in a good mood. Pere e mawhau pe o lai hika le atua ia la atou. No. O le atua. O le alofa I o le atua. E le tutusa e afo. E le eise e senga o le alofa o le atua. E le whaapea a ua e whaola ina lopo ua whao ngā ina o le atua pe wa ai le atua ia Kevin. O le lei Kevin. O na whaapea leo le atua. Ia lea lau, finally. Lea lau whakoa ua alofa ia te oi. O le upa tuspa ia. O le atua e afo. E unconditional lona alofa. Unconditional love. Lona winga, ele yaise, ele whaatua o ia le alofa o le atua, ele whaapese ilonga te le leo na alofa leo le atua e te oe, no. A whailo e whaape na le alofa o le atua, o lona winga, o lala ile condition o le alofa o le atua, o lona winga, e ele tua oi, se ilonga te le leifa to a alofa le atua ia te oe, but that's not true. O le vaaile na le lalolangi. O le atua, no. Tutusa le leile alofa o le atua ia te oe, ili teimina e anga sala ai, ma umia le anga uma na e whai. Ma umia le anga uma, tutusa le leile le alofa, na se laupa sene ale alofa o le atua le teimina, e o ma le teimina e le suia, is the same love. O na ele mawhau le si whapea, o aso la ia penga ingo le akua e kia, no. Tutusa le o le mawhau na, that's a kano mine. O le mawhau whaale lalo langi le nā, le whaase se ina i le manatu whapea e, wafoi, o le hika le akua ia kia. No, God is like, o lai lofa le tua te oi, e le o ita se atua ia te oi. He loves you. Me le nana ia au mai a Yesu. Amen. A whai e le alofa le atua ia te oi, ka kaulanga whako ese le atua ia Yesu. Yeah. Aisea, because na maliu Yesu mo oe. Ono le alofa o le atua. Amen. O mea uma wa whai Yesu already paid. So ele aila se alofa, wa ile ma fau no tātou whapea e afo ino le mea. E pei o lai ita le atua ia te oe mele nei, me e whapea awa e ola i le angasala, o ngā limas furu leo le alofa o le atua, hao re keiminge o lewa e ola whapea inga, wa se laupa senge le alofa o le atua te oe, no. Na tutusa le leia le alofa o le atua ia te oe le teimina e whai e le angasala, ma lo na alofa, e le isui a lo na alofa, same love. Do you know God loves you no more nor less than he loved his own begotten son? Same love, agape love. Ele yaiso na tua oi. Amen. God loves you. Ole matua alofa ole atua. Ele tal tonu el totele. I'm telling you, you read through the scripture, God loves you. Amen. Tote lofa maltusia e peru for mai na tala noa mai le atua i le whenga tuai na tala noa mai perofeta. Male tala noa mai perfecta, ma tu la fono tala noa mai, ale teimire nei, o laua tala noa mai le atua ia ke riso. I le whenga inga tuai, e le isa o le ata o le atua. Kusa leu wha apea le siu, e wha se inga le whenga kua, e wha ku nou.
O le whenga tuai, le whai mai na tala noa mai le atua i le tūla whono ma perofeta, e le i sao le ato o le atua i le whenga tuai. I le whai tau a tātou, e le o sao. Na whato a sao a le fina ngalo pe na sao le image o le atua i le lalolangi le nei, ina ua sau ke riso. O ina lo na whai meritu spa ia, o laua tala noa mai le atua ia ke riso. For mai la ia, he is the image of God, o ia o le ato o le atua. I le whenga tuai umala, e te whaikau kwai pi e ika le akua. Amen. E duso o lai sao ale whamtala ina, ai se le ata lai vidi. Wa kou wha alongo i ka ngaka, e le asonga, lau ke kalangoa, foi lele, e le asonga kalangoa, mai le atua e kia ulo, ke alu ka avali. For mai le atua e kia, uke no san, e te ilo oke re e. Ia ua inga foi lele. Tala noa mai le afoi, le atua ia te au. Foi mai le tala le atua i le ngaso. O ia le e. Foi mai, o le whaila unga awa o ke le e. Yeah. Le atua keve le a. It's a vessel that yelled, not God. Amen. Hallelujah. So, o le atua la, foi mai tala tu se e peru, na tala noa mai lea, i le whenga tuai, i le whenga tuai e whaitau i nei, e o mai lumar whenga fo mai tala tu spa ia, o Yesu o le ata lea oi, o le atua. E le tutusa le whaalinga, e le tutusa le revelation o le Old Testament, ma le New Testament. Au tau whaitau le Old Testament, so se teimi ai le ima whaina whaali le atua i seisi. E o lava ia Iakopo, na va ai atu loa le atua o le a oso le la, o na alu la i o le atua. Ai sea, o na e loa lo Iakopo o le atua lai nei, lo na winga la wawhenga inga fau. Because no one knows God. Ele i loa, ele i malama tele Iakopo i le atua, ele i malama tele Abrahamo i le atua, ele i malama. Tasia tangata malama i le atua na o keriso. That is really... a tonu e whaisi ke leo na ngā meat to chew tonight, a pi e lamu ngā kāra ngā whasi meo o kala ngō kona ngia whiawhi. Wha maritala tu spa ia o Yesu o le ata leo o le atua. That's the image of God. Na e whai taula, Jesus, for mai he moved with compassion. E wa ai a Yesu, o le alofa i o Yesu, o mai umana wha amalolo o Yesu. O kase le leo Yesu, ma mea na whai a Yesu, a e whai kau kua whenga kuai, e iai lesi ka ngaka nganga ula ia Elia, whe ko e Elia. Whe ko e Elia lesi ka ngaka hoki. A e wa ai e fo ngai wala au le afoi, wala au le atua i la afoi ngole mea, a wala au Elia i lunga le afi, au mai le afi susu ngoi ka ngaka whe hoki. Wha me tangata, o le atua na e whai a mea na. Yes, i le representing ala i tutonu na, mana tua fo i le so o Yesu, le na whai a Yesu. Le na whai a Yesu e afoi. E au winga mai ngi angeru peo Elia se iso sungo i ka ngaka inge. E whamarikala Yesu e se le anganga ngai whai e. Si, i tua la le whenga inga tuai, e le o manino le ata alofa o le atua male i, e le o, I think le upa e kaunga o whaonga inga. Help me here, Lord. Te le o whai atu e se se le whenga tuai. E le o atoa le revelation po o lea. E le o atoa le ata o le atua i le whenga tuai. O le ata atoa o le atua. Fato a e maua ya ke riso. The new revelation about Christ. He's a loving father. E te le i whaalongo ya Yesu o kalangoa Yesu o longa maia. E sa wama whaapea. Tala noa Yesu i le alofa o le atua. Fai mai o mea na te whai o lonta male na. Amen. Man. Waka kele o mea ka fia kalangoa ia le alofa o le atua. Amen. Ka koe aku kua kako maka upu. Amen. O le whaaringa whauna le tala noa i le apostolo polo i o ai o ia ke riso. I to tono le tusi lea e feso lomta upus fuma lima o i le tatalo le hei. I'll tell you a secret. Le la avatu le mea lilo le leo ke whaia. Amen. Ko ke penge fiki e ngia fiafi. Amen. O i le tusi lea, o le tasi leo tatalo, o le te leo poa mateo mai molo tōlua, e make kakalo ingar kusi lea, a whai e te fia malama i le o ai oi a ke riso e te fia malama i mea lilo tuspa, ia a whai o e te nau e whaonga ina e te iloa wha, ia wha linga,
ma upu e whaatatau i malama le tuspa ia. This is a perfect o le tatalo pito i sili leo no recommendinga mo oe te tatalo ina. O te whaonga ina la le tatalo lea. Amen. O te whaonga ina le tatalo lea. Le lau tatalo le melea. O e tele no utango tu u yailo u ingoa. O le tele lau taimi. O te tatalo ai. O te whaonga ina le tusi lea e feso. O i leo tatalo ai Paulo. Ona wailoa e Paulo. Le te leo le whaalinga ia ke riso. Ai le o yeise poto i tangata. La tau te iloa ai o ai i la tau ia ke riso. Mai tala tuspa i ele ise me mawhaina ave e sea oe mai le alofa o le atua, ele mawhai a angelu, ele mawhai le oti, ele mawhai mea atali, o mea neono po, ele mawhai ona ave e sea oe maau, mai le alofa o le atua, o le kuake lea o le alofa o le atua, ele mawhai ona, wha matala ina. Amen. Ele whamai ele mawhai fo no o yo tātou mawhau. So o lea la whamatala Apollo i, listen to this one, whamatala Apollo, i le whaingo tatalo, whamai ua au whaalongolongo i lo o tau whaatuatua, i le ali o Yesu, ma lo o tau alofa i le aupa ia umalava. O lea, whamai, o le mea lea, o te le mapua i le whaafetai ono o tau, o tau o tau i au tatalo, o i o ke kango i ku ulo ungo kongi. Amen. E tele alano ma umasi utolua, i tutonu o la utuspa ia. Amen. Na kuspa ia lai kongo. I tutonu o la utuspa ia, o le mea, temi umana e ta ua ile upu o tau, o ke kango ku o ile ingoa given. Amen. Tore matala tuspa ia au tatu tatalo i tusamolono fina ngalo e whaafonga mai oba. So this is a scriptural prayer. Po o lo tatalo ina o afionga pa ia ale atua. Amen. Famela ia. Ina ia foa i atu ia te outou, listen to this one, ele atua o lo tātou wa lii o Yesu ke riso, o le tama e ona le mamalu, le anganga e ona le poto ma le faalinga, ina ia outou i loa le lei o ia. A e fai tauru fai upo se fulu ma le fitu, let's be technical here. Kako runga fai upo e iwa le ilunga i. Whanongo furere fai upo e iwa. Whamai ina ua whailoa le lau toe tango e toe whai upo iwa o ilo mwhai, nei pito e lunga. Whamai, ina ua whailoa mai ia te i tātou le mea lilo sailona fina ngalo e tusa malana lava pure tunoa na ia tu uai i lona lava fina ngalo o leo whai mai Yesu i tala Paulo wa umana whailoa mai le mea lilo. So it's already there. Lau i to tonu o le grace. Ai o le teimi na whai mai le tatalo a Paulo, whai mai, whai upas fumar fitu, ina ia foa i atu ia te o tau ele atua lo tātou wali o Yesu ke riso le tama e ona le mamalu, le anganga e ona le poto ma le whaalinga, ina ia o tau i lo le lei o ia. E fōlinga mai, o tu so le te tatalo ina le mea, ua uma ona whai e le atua. Amen. O lai ai o, wa uma nau mai e le atua. Whai mai tātou te iloa mea lilo. Amen. Wa uman for mai o lawa au mai ele atua matangata, it's already there in the grace. Already provided ele atua. Ai foi metala Paulo, tātou te tatalo i lea, i tama, i lunga foi upas fulma lima, foi metala tuspa ia, ua o whaalango lango, ua o whaalango longo i lo autou whaatua i le li o Yesu, ma lo autou a lofa i le aupa ia o malava, foi mele foi usumare ono, o le mea lea, o te le mapua i le whaafetai ono autou, o le mai, o lo o ta ua outou i au tatalo. O tele lana utu ua ilo ingoa pe a whai makakalo mo se ukorua. Ina ia foa i mai e le atua o lo tātou wali o Yesu ke risor ta mai ona le mamalu, le anganga e ona le poto ma le whaalinga, ina ia o i loa le lei o ia. O te tango tu ua ina ia i loa le lei e Kevin o ia. I think this is one of our prayer. E ke a whaia te fia malamalama le tuspa ia. Pray this prayer. I see the fruit of this prayer. O le toa tele fo yo whaia ongo le tuspa ia. La to te whaonga ina le tatalo e whaingo ina o tatalo la au apostolo. Hey, that's a secret. Amen. Ne wa makanga e loa le ki e ke loa, ele ke lo meo le malo le atua. Amen. Tu ulo ingo e tutonu i. Ia whaapupula ina ia whaapupula ina mata o lo uloto ina ia o i loa le lei
Ina o iloa, le winga o le wha moe moe wa ilona vala au mai, ma le winga o le whaula i ngā mea le lei o ilana to finga ua sili sili mole au pa ia. Whai upue suiva, ma le winga o le sili sili ese lava o lona mana ua ia i tātou, ona e wha atua tua, e tusa male ngā ruenga a lona mana tele lava. Fo mai na ia matuanga lue ai a Keriso, ina ua toe whaatu ina mai o ia na ye ua oti, ma wha anofo ia te ia i lona i tū tau matau i mea o i le langi. E sili, amen, fo mai e sili sili lava ia li i sili uma lava ma whai pule ma e ua malolosi ma li i mai ngō uma lava, e tā ua e le ngata i le o langa nei, a e o foi i le atali. Whai upo e lua lua, ma le lua tolu foi mai, ua ia tuu fo i mea uma lava i lalo o na vae, ma tuu ina atu o ia e fai maulu o mea uma lava mole e kalesia. O ai vae ia tala no el tuspa ia i o tātou o le tino, o mea uma ua tuu ina i lalo vae, o tātou vae o le e kalesia. Amen. Everything. Wa i lalo uma o vae o le e kalesia mai, o lona tino lea, o le tumu o le na te whaatumu ina mea uma lava i mea uma. Hallelujah. O le tumu ato o tō ke riso o le tātou te maua ai mea uma lava. Pea no whai atu, wa umana fōa i e le atua lo nā talii, wa umana fōa i e le atua Yesu, e le aima se mea le langi e koea, e siri aku longa ka ua i le atua e koe fōa i ma ia oe. A kango le a koe fōa i me se a ngelu ma oe, fōa i mangi a ngelu se fia afe ma oe, e le mawhai a ngelu ngai fia afe ka mpea i lea, ia Yesu. A tango fo i le atua e au mai uma mea la i le langi. Wa umangi mea le langi o aulo umarangi, a mai le atua ma oe, au mai uma ma oe. Amen. E le ima se mea o mea ngai siri aku ia Yesu. Yet, wa umana au mai e Yesu e le atua lo natali, le ia la se si mea le langi e koe mwhai e le atua ko e vaku ia ki oe, he already provided everything. Amen. Fa mai wa ia au mai mea umalava mo i tātou. Aleluia. Atu atu tusi ale, lua Peteru. Haleluia, tātou toi fo i mea kaska kofia. Ia, ngawa kaska ko kaimi. Ile lua Peteru lam tā upu mua mua. Fa mai tala tuspaia. Ia whaatele ina ia te outou le alofa tū noa ma le manuia i lo outou i loa le lei o le atua. A toa mo tātou ori o Yesu. Whai mai whai upatonu. Listen. Whai mai whai upatonu. Whaapei ona fōa ina mai a te i tātou ai lona mana atua o mea uma e o ai i le ola ma le a mio atua i lo tātou i loa le lei o le na vala au mai a i tātou i lona le lei e sili sili lava. Whaperitania. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us by glory and virtue. Amen. For mai o mea uma lava e te mana o mia I leo langa le nei. Wa uma na au mai e le atua. Uma. Peo no whai atu. It's not the matter of like o se a fo ino le mea. Ele o se mea fo ile le whaape o se ua le ise mana o le atua. Le hai. O lou le iloa o ai o ia Keriso. O le tatalo le nā le apostolo. Amen. A whaina e maua mai le amatanga o le tātou mata upu le nei a fiafi. Sa o tala noa I lau toe alu to mai le amatanga o lau tala le tusi le nei. O le tusi le a Efeso, I le mata upu mua e tau le mata upu e tolu. O I le tala noa I paulo o ai o ia Keriso. If you want to know who you are in Christ and what you have, e te maua I totono le mua tusia Efeso mua e tau le Efeso e tolu. O tu atu, na e tala noa ai, po le ala lau me fai o ai oi, mga ruenga. Amen. Mele na ala I ona e tu I le authority, na e tala noa I le ofutau, ai sea, o mea uma na e tala noa I tu atu, it all comes down I lea, o ai oi a Keriso. O le mele na wala, I ona e tu o tangata tau e tu I lea, le authority, ai sea, because of who you are in Christ.
Amen. I tu tonu le tusi lea. Nena ufai atu le Efeso e tolu. Si kau skipi mai i o ka ko kaimi. Sau kaimi alu e fai kau le. Amen. Alu e fai kau le kusia. E lua. Amen. Tele o mea tāua nei nei. You know, I try my best not to stop here. O leo te kau mawhai ia umar kusia e Efeso kalangon nge fiafi alu e fai kau kusia e Efeso. Ai e sel tāua lo malama pe no fai atu. O le tusi le a for Efeso. There is a revelation to tonu I ele o maua le te lo tusi o le tusi pa ia. Amen. So, Efeso e tolu fai mai. E wha malama ina atu fo I tangata uma le winga o le mafuta whaatasi le mea lilo, sa nā tia talu mai I tu pulanga na mua, e le atua. O le na whaia mea umalava e Yesu Keriso, ina ia I loa nei e ali I sili ma le au whaipule I mea oi le langi I le e ka le sia le poto winga ese o le atua, e tusa malona fina ngalo talu ana mua lava na ia whaia e Keriso Yesu lo tātou wali. O ia ua tātou maua ai le wha malosi ma le taita inga, ma le loto tele I le wha tua ia te ia. Ole nei, o te ai o iatu, aua ne I wha vai ina ua puapua ngā tia hau, ono o outou, awa o le mea tau te mita ai le nā. O le mea lea, o te toa turi ai o te talo lea Paulo. Amene. Tasi leo te talo o te tangotu, wailo ingoi te tonu. O le apostle prayer, scriptural prayer, for mai o le mea lea, o te toa turi ai le tamā o le tātou wali o Yesu Keriso, o ia ua whaingo ina ai le ainga uma o I le langi a toa ma le lalulangi. Ina ia fua ina mai ia te hau e tusa ma le whaulai o lona vi inga, ia whaamalo sia Kevin I le mana o lona lavanganga, I le tangata I te tonu. Ia nofo mau Keriso ia Kevin, I le loto Kevin, I le whaatuatua, ina ia mawaa Kevin, ma ia whaavae ina I le alofa Kevin e mawhai ai ona I loa le lei e Kevin a toa ma le aupa ia uma o le winga o le lautele ma le umi ma le loloto ma le mawalunga ia I loa fo I le alofo Keriso ua siri ese e le mai lea ia whaatu tumuina o tou I le tumu umalava o le atua. Ia te ia o lena te mawhaia o na whaia o mea uma e whaasiri lava I mea tātou te ole atu ai ma mawhauwhau I ai e tusa ma le mana o loo matuanga lue I to tonu ia te tātou ia te ia le vi inga I le ekalesia ona o Keriso Yesu ia ngā tupulanga uma e whaavavau lava amene o le tatalo lea e ao ona e tatalo ina. Pe a e fia I loa ina le umi o le loloto o le lautele ma le mawalunga. Fai mai tala tuspa ia. Fai mai e sili atu na I loo mea te mawhauwhau. Wai ke I loo le mea ngai ngaka I loo mawhauwhau. E sili aku le lo loko o lea. O manuia o le atua. E le mawhai e loo mawhauwhau ngā whaavasenga. E te le malama mai. Ma sani ana fai mai le tala o to lua ia te au. Mai han. O ke I loa le leile alofa o le atua ia ke au. Ai makua I o ule malama pe ai se ai alofa ia kia. Wa ye se langona na ia te oi. Wa e fiu e ke alu e ke fiu e ke ele umale alofa o le atua ia ke oi. E ke sau ala e alofa le atua ia ke oi. E whaapea woi. O kaso ka anga le anga a ole nge ia sau o le ai alofa le atua ia kia. Amen. Ole ke le I o le alofa o le atua. Meala le na e whaitau la Ilea, I tu atu, o kase lo loko le whaalinga ngai kalango mai, o ai oe ia Keriso. Amen. O ai oe ia Keriso, o naua au mai na ele apostolo ina ia mawhai, o na whaamatala ina mai, ina I o tātou I loa le lei, le alofa male matautia o le atua. Amen. Ile, I fai tau tuspa ia, you know, I make some big statement. E inga ia statement inga wakua ngai. You know, I know it's not good for elea o ngā mo I lātou whato a whaalongolongo I Bible Study. Tu ilo tuspa ia la tata noa tupu whaaleanganga. E ia la nisi o meo tal noa tua I o nei. Wa māsangi la kalangoa ia ngoka
o le wa tolu tausanga kalunga halu Bible study. Kele yo vaenga la e manga yo meo le susu e le suia. Amen, la tala noa i le pepe, tala noa le tamaititi, tala noa le tangata matua. E o male taimi nei, e ai mea yo wau tala noa ai, e pe i fōlinga o lo wau tala noa wa watua ni mea e whainga tātele i tamaiti tangata whato a whanau fōwina, po tangata fau whato ala tu whaalongolongo le Bible Study. E pe i whainga tātele ona e tausami ina whaaleanganga. E pia, ona e tele o malama i le tele o isi mea ina tala noa ai, you know, e ki waka whai ako ngā kela ki whale anganga ki ngā lero whi ngalo pāra. E iai isi mea no tala noa ai, e all relate i le vahenga le nei. Pei whai o no, pei o toi ngā tala le no whai atuana nei, i le whenga inga tuai, e le o atoa, ma e se le upule no whaonga ina, e le o sao le atua, no. I think, e le o atoa le revelation. Ele i revealinga le atua moni po o ai sa o le atua ele i revealinga le whenga tuai. I think that's the right o le whamatalanga sa o le na i le whenga tuai ele i atoa le ato o le atua mele nai ala ina whai maitangata o ka se iko le akua e ko asa le atua se ha o na o le revelation le na o tangata o le whenga tuai e whaatatau i le atua. E o mai lai le whenga fau mai ua whetala i mai le atua ia ke riso o ia o le ata o le atua. O Yesu la, a eva aia Yesu, o ia o le atua. He is Christ. He is God. Amen. O le atua, o ia o aifo. O keriso, o ia o le atua. Amen. O ia o le atua e sili ia aifo. O inana iai, a eva aila ia Yesu. Fumatala tuspa ia, matala Yesu, ele ia se si alofa sili atu na ilo nei alofa tu ina atu no le sui ana wo. Se eva aila ia ke leo le alofa o le atua. Amen. O le makua maka ukia le alofa o le atua. And yet, ele o tali tonu el to atele. Amen. Ele o tali tonu to atele. Ile alofa o le atua, ma le ata le o le atua o i o le atua le lei. E pei akala ngoa tu la ia Kevin o i o le tama. E tusa ma le ata o le atua ia ke riso. The Father, mea umai fai e le atua, mea umai fai e ke riso, mea fai e non tama, e pe e le tali tonu e tangata ona e mafua mai, to te le tangata la to te le tali tonu o Yesu o le atua. This is another verse. Te mana e fai loa ia te oi, o lo ta ua le apostolo Paulo, fumatala le apostolo Paulo fe upe fa. Roma lom ta upe e iwa fe upe fa fu mai, o sa Isra elu i la tou, o ta mawhai i la tou, ua iai fo i le mamalu ma whea ngainga ma sauninga o le tū la fono ma le tapua inga ma upu na fola ina. Te manao ia te oi, o le tau ma whai Paulo e tau i tangata Roma, le me sili ai tangata e Peru, pe sili po le me le sili i tangata Israelu. E paualo le me sili i kangaka Israelu o le a, mai, o sa Israelu i latou, o ta ma whai i latou, ua iai fo i le mamalu ma whea ngainga ma sauninga o le tū la fono ma le tapua inga ma upu na fola ina. Whai mai la ia, o le isi me sili ai Israelu, whai mai, o ia te i la tau tupunga, ma ia te i la tau fo i le ke riso i la le tino, o le pule ao ia, o le atua e vi ia e faa vavau amene. O ai Yesu, whai mai le tala le tuspa ia whai mai tala Paulo, o ia te i la tau le tupunga, ma ia te i la tau fo i le ke riso i la le tino, o le pule ao ia, o le atua e vi ia e faa vavau amene. O lai whai mai le apostolo Paulo, o Yesu o ia o le atua. Ia uka koe whinga ngamia. Amen. O furungi koe whaavale e ngai o esesi. La ua umanga kali e le kuspa ia. Ua umanga kali e le apostolo Paulo. O le maa ngaia i o ngā Paulo. Amen. O ka se maa ngaia pe a whai e ke alu e whai kau ala uia kuspa ia. Ona e iloa i la ia. I to tonu la o le whea ngai ngā whau. Amen. Hallelujah. E lua ia, actually e tolu ngā ruenga lai tonu tuspa i o le tasi leo vaenga o loo confused te le aile e kalesia e o mele te minei. E ao o Natali.
o soani mai le nganga pa ia le atua. O me ta o ngā luenga o le whenga tuai. O le ngā luenga o le whenga o le ngā luenga o le tūla whono. Ma ngā luenga o le whaatua tua. Whamatala tu spa ia o le whaatua tua e au noa ma ngā luenga e mate. Amene. O la fo ia tala noa tu spa ia i ngā luenga o le tūla whono. I to tonu fo tu spa ia o la fo ia tala noa i mea ta o ngā luenga le lei. E ese uma mea nei. E ese ia ngā luenga o lea. O le whaatua tua. Ese ngā luenga o le tūla whono. Si whamatala mua le ese ngā vaenga ia. O le tuspa ia. Lai tala noa le tuspa ia i lo whaatua tua ia ke riso mare mea na whai e le atua. So you put your faith in Christ. E iai fo i la ngā luenga e whaatatau i lea. I lo whaatua tua ia ke riso. Amene. Hallelujah. Let's whaatita inga. Okay. A whai o le whale. Amene. A whai o le whale lea on fire. If the building is on fire, a whai wa e taritonu. If you believe the building is on fire, o le alau me whai. E te tango vili lea, vili o le fire, emergency, ia pe te tango, fo ilo le mea, pe te alu wala au le next door, pe te alu mai le vai, pi alu fo ia ki lau whanga au e mai fui ele whale. O le ale mea na te whaia. Ono lai te tali tonu o laua mū le whale. You believe the building is on fire. So now o lau ngā luenga la lai whai. E whai ngoina la le mea na that's a work of faith. O le ngā luenga i le mea lai te tali tonu i ai. You believe the building is on fire. Now you call the what? Leo e kango vili le fire emergency. Lai te whaia le ngā luenga e tusa ma le mea lai te tali tonu ai. O i tau mua mai le haka. Is that... Kau mangingo. O ngā e lau illustration. Le ese senga o le tau whamatara ese senga o le work of faith. Ma le work of the law. Ma le ngā luenga o le tūla whono. O le work of faith la, e o whaatasi lau tari tonunga, ma lau ngā luenga a whaiwa e whaatua tua ia ke riso, you put your faith in Christ, so act like one. Amen. E te muli la, e o ngā tasi le mea lai te tari tonu ai, ma le mea lai te whaatua tua ai, whaatita ingo le giving. A whai e te whaatua tua i le fōwai, e tusa ma lai fionga pa ia, le mea lai whamelite le tusa pa ia, o lo whaatua tuanga le nā, o na whai lea, tusa ma le mea lai te tari tonu ai. Mea fo nai tu tonu le tusia Roma, nai tala no ai le tusa pa ia i mō mea ai. Fo mai a whai e te ai te le o tari tonu ai, o le anga sala. Ia. Mea le nai whametala tusa pa ia, ea, whai me le loto, a whai wa e ai le whaatua tua. Tari tonu a oe, o lai mamā mea ai. Mai paulo wa mamā mea ai uma. Mea le ngā ia te au, pe urupua po a umangi mea ai lumo au, i loo tari tonunga mo loo whaatua tuanga, wa mamā mea uma le toto Yesu, pule a au i lau mea ai e ai. E whamelo tala paulo, e eira kakaka e kau kewa ai. E mai se lava, whamai e eita ngata, whamai o lai pepe whale anganga, e ono a whaina i. Whamai la e o tala paulo, a whai ke roe a whainga i sesi, kau kewa i sesi, au e ke ai. To say it's all about the conscious, le mea lai te whaatua tua ai. A whai lau te whaatua tua, mea whona e tala noa mai le aso e te tāpua i ai. Amene. A whawhameta la paulo, o iai i se tari tonu e iai le tasi aso e pa iai le isi aso, a o isi, e le karikongu nā kou. So, aua la. Whameta la paulo, fili lo roto. Aua e whaakua e ka pua i la sa, Aua e whaakua i lea, i le sa pati. Nothing wrong. Ka pua i le sa paki, ka pua i me le whaatua. Amene. O lea lava le aso, pe ua e whaakua i le aso lulu. Ka pua i le aso lulu. O lea lava, ai ia o ngā tasi lalo whaatutuanga wai to o tele tangata. Whai mai i o mākou i o ki whaakua i le kua ka pua i le sa, ai le alu se loku. Si? Whai mai e whaatua i le atua o le aso sa ero ka pua i ai. And yet, ele o ngā kasi le whaakuakuanga ma le mea lai whai. O lai tari tonu i le aso sa, e alu e kapua i le atua, ai le alu le loku.
ele o ngā tasi la le whaatuotuanga malana ngā ruenga. Mea nai whamatari tuspa ia whailoa mailo whaatuotua iau ngā ruenga. Ta tau ono o whaatasi le whaatuotuanga malana ngā ruenga. It's not the same ma le whaatua malana ngā ruenga o le tūla whono. O le ngā ruenga o le whaatuotua e ke act according to your faith. A whaiwa e karikongo le aso le e pa ia ki oe me o ka puai ia e a whaailoa lai le aso na o le aso le te whailonga ina. A whaifo o le mea aile te iloa e oe ia so e o whaatasi lau ngā ruenga ma le vaenga le nā. Peifo no vatua whaatita inga. If you believe the building's on fire, lau e taritonu, you know, different people might act in different ways. Ese umanga ruenga tangata o le isi o le avili le afo i le fire emergency, that's o lana ngā ia work of faith. La fo ia iloa nga ia. Whaatita inga, whaapeto a lima tangata i tutonu o le whale o mātou. Ngā ho o le kaimi wa mū le whale. O lawa o loa, wa mū le whale. O wanu loa vili. That's my work of faith. Tu sama le mea lau taritonu ai. Ai alu ia esta. Alu koso marifanga au. That is her work of faith. O lana ngā ia ngā ruenga o lona whaatuatua. Amen. E tu sama le mea lau taritonu. O lawa mū le whale. Alu loa marifanga au. Ai te ua laku kamo e kuloa finge wala au next door, hey, come, o mai o lawa mūre whale. That's her work of faith. So o le ngā ruenga lana, e o whaatasi lau ngā ruenga ma le mea la te whaatuatua iai. Tau maam lama le kunga, ia kuakura i le piko le, ia le whaakukuanga i le. Work of faith. Work of the law. Ngā ruenga o le tūla whono. Laku lau ka avale lunga lai wala. Amen. Laku laka ole lunga lai wala. Ai va ai o kunga lai kusi mai le 5 mai le kura. 50 Ks. O le ale mea lai tusi mai. That's the law o le tūla whono. Lau tau mai te oe. O le tūla whono le lunga lai wala. E ke le o karikongu iai o lau tau mai te oe. O lau control mai oe le tūla whono. E alu atu la. O le ngā luenga la o le tūla whono, loa, lo tau mawhai aua lava nge i ova lau ka avale leke keep under the law o laea, aua lava nge I sili ma lea, ma le 5 lai, o le ale mea la te whaia, o laete o ngā luenga le nā o le tūla whono. Wakau, it makes sense lau illustration. O le tūla whono e 5 lai ngolai wala, laua i lunga, lai alu lau ka avale, a lau kusi mai 5. E ke ovalo ma 5, a lai le leo, empe, mo male moli, fai mai lola ia o ngaua e sala ua e soli le tūla whono. O le ngā ruenga lana, mea na e ta o ngā ruenga le tūla whono. Amen. O le ngā ruenga la le tūla whono, ma le ngā ruenga o le whaatuatua, ma kua I ke lea longa esenga. E ta ua mio tonuina la oe, ina ua ea, whaatuatua I le alofa tu noa ma le mea na whai e ke riso. Ai o lo tau si o le tūla whono e ke alu lalo le 5 e ke a, e le ta ua mio tonuina ai oe. Mea mua e le fina ngalo ai le atua. Ona, peo wa mawharka kom ka upungia whiwhia. Ona, e lea, e manao le atua e iaise lua sootanga, relationship. E le maua se lua relationship I le tūla whono. E le mawhai ona, e te le tausia le tūla whono peo au. E mafua no tausia le tūla whono, ono te whewhe le whaasalanga. O te le o tausia le tūla whono, ono te alofa ia Jacinta. No, it's not out of love, but te alofa ia New Zealand. E mafua no o tausia le tūla whono, ono te whewhe ke ua loka hau ma whaasala hau, so it's out of fear. E le genuine la, pe le, I le fina ngalo le atua, e le manao le atua I le awala le na. E manao le atua, e te whaatua tua ia te ie ala ia ke riso, ina ia iai le olea, o lo na alofa, ia e lo o ia o le atua alofa. We kau I loa mele ese ngol whenginga kuai mar whenginga fau. The law and the grace for mai e lea ia le lua lea. Amen. Ngā luenga o le whaatua tua, mare ngā luenga o le tūla whono, e eila ma ngā luenga le lei, o ngā luenga le leila. Amen. E whaisi tricky o le kama lea. Ona e toa tele tangata mena whamatari tu ia le o ngā luenga I ne imita se tasi, e te le o whaia ono se tūla whono, a o lai te whaia ona I te iloa le lei. Fia ai tangata e tango whawhanga I te good work.
A whaia te le o whaia i le wha atua tua. Amen. E le wha amalia ina le atua. A whai fo i te fōai. O le fōai o le mea le lei. Tele tangata o lai fōai. Ino e fōai o na lai tele lako kupe ia. Waku mea ngai waku e whaile. Lai fōai e le o mai i le wha atua tua. It's not the same. Whameritala tuspa ia e le o elea. Whameritala tuspa ia e le o ngā ruenga ina ne imita mita se tasi. Amen. Aua nei e whaapeo ngā ruenga le leila te whai a lot of good works lai whai so le tangata lai o elea. E le o ngā ruenga le nā ina ia mita mita i se si fo i le whaape whaola i ngai. No. Tasi a le tangata e te sao i le langi. Ono Yesu o le tau i la o le atua o le tau i o Yesu mai lona tama le iai tātou as in Christ. O oe mau e tasi tā ua ma ke riso. Amen. O le whaatua tua la ia ke riso ma ngā luenga o le whaatua tua. Amen. E te whaatua tua i le mele nei pe o au. You know. Ke lo ke reka kongo ke mai. Amen. E le telo tangata tala no le me ta o depression. O makwa i le ai ngā mea ka o se depress. Yeah. And I never, o te le tali tonu fo i o ke mauai. Yeah. E o fo i le mea o le fefe. Some of you think like I'm weird. But I'm looking at you guys, I think you are weird. No, I'm telling you the truth. O le mea o le fefe, to le makwa, e le whaapeo ki whaiako e le sau le fefe, e le keimeo kau whaalongo koe mo sau. Ngō kango fo i la ia koe ka ule atua vai, le ngā whamele atua au le fefe. I learned to stand in his word. E o fo i la le mele o depression ma mele ingei. I don't believe in those stuff. I say, halongo wa umane whamele tuspa ia ia ke au. O ai au ia ke riso. Mea umai vmatala tuspa ia. So se mea e whaasanga tau le fina ngalo o le atua, ave ese. Anything. Ona la wo fai kaua u ya wo lo o ai au ia ke riso. So a lot of time, au ala ki whaapeo ke weird. Because o le fo ka kau practice ka ika ia ko fai kaua ku ngafo merku spa ia. O au le ia, man, I try to practice the word too. Amen. So o tele lau taimi, you know, these are some of the areas. O le, whame o whano tangata o leo se malama, e le o confidential to o tele o tangata. O no lai put their trust on their own. Lai o lai mawhau whau lato, e ka kaunga o le lei o ngā kali mei leo le atua. Ko ke lor me mari. O ke re kari kongo ke ma. O le wheso o kui o ko viki. Ai ke o ke loa a ura ka o ke whaluai, o leo ke whaluai a ngiusila a koa. Ai ke lolo o mawhau. I don't believe o ke mai. Yeah. Hallelujah. There's a verse. Help me here, Lord. E soto. Is it 23:25? Let me. Okay, this verse, whamatala tu spaia, a ia o tau au na ia Yehova lo o tau atua, o na whaamanuia le e ia lau mea e ai, a toa malau vai, o te whaatea e se fo I mai a te oi. E te lole, whaperetania whamai, so you shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water. Whamatawhai upunimuni. And he will take sickness away from the midst of you. O le upu lea take, ma le upu away. Ai alu e su e lunga ngana e per, the Hebrew word, e tasia le upu lai whaaliliu mai ai. And it means turn off. Tape. So, whamele tala tuspa, iau tango lai I le wingo le upu lea take, ma le upu away, take sickness away. O lai translate ma le upu e tasi au ki rei loa wha leo le upu, alu e vai lunga. A olona winga, it means turn off, which means God turn off sickness. A o mele mai, e kango le atua kape le mai, switch off le mai. Ke longo fa longo le mele e la lo ka ko nga fa penga so se me au ke aluai kwa fa asar ko e turn off
We learn to practice le upo le atua au ke fa pepe mo yo kako uma o ka ngaka o kako uma mele nei. No, I am not just a human. I'm telling you the truth. There is a God that lives inside of me and you. O nai ai le atua nai nofo i tonu ia te o ele na o e lau se tangata. Wa ele tala na tangata. Yo kako ua ngā uhi ka ngaka. No, God lives inside of you. For mai o ai ua whaatasi marali e tasi la ua. O oe, for maritala paulo, o lo tino le tino ke riso. So ele o oe la ua na o se tangata, o oe o nai ai le vaenga o le atu, o nai le vaenga o ke riso, nai tutonu ia te o nai le anganga pa ia. Amen. I for maritala tu spa ia I, I'm telling you, I'm so blessed le asona I, and I start to put my faith in this word. Ai alu e vailunga, for mei nga ke kango turn off lea. E a makai, koe whai uai, for my take sickness away. Same word. Life at liu mele upu. Take mele upu away, and it means turn off. Turn off sickness. Amen. That might help you. So, and I start to put my faith in the word. I start to, renew my mind. So you don't my full. Amen. But sometimes, Langa ele te mi tatu tango fi au maile upole atua e maila lo inga ia kako wo fa kasi mele upole atua, and yet ka kaunga ku ule upole atua I lunga I fa mo lunga le upole atua ma kako wa e lola I le upole atua. Amen. Ke manga o ia ki oe auanga I koe ki inga lau le ki o fa le anganga I le mori maua are ko se furu vo I o me markala fa ngongoa ai ki lau le ki o I o le ki o a inga vo I ko luanga o me markala le fa kua. Ia sao le launga ke ke whaalongolongo ai. Alu e whaalongolongo launga kupo e lo whaatuatua. O ai o ia ke riso. Whai mai, ia e loa le maua lunga lau tele. Amen. Olo nā lofa ia te oe. Mau. Amen. Ngā ruenga o whaatuatua. Wa umona whai e ke riso. O ai oe ia ke riso. Put your faith in Christ. Ma le mea na whai e le atua. O I le whenga I le tūlafono. Amen. E te le tausia stu la fono ta uami o tonu nai oe. O ngā ruenga le lei, I au tau whaia ngā ruenga le lei le atua, ia whaia I le whaatua. Amen. O vaenga no a mata I le neia fiafi o te mana o te tā ua. O le tusia a e fia malama I le gospel po le tala le lei e whaatatau ia ke riso e whaatatau I le whaaolatanga. If you want to understand about salvation, I le whaolatanga e whaatatau I le alofa tu noa ia ke riso, whai tau le tusia Roma. Ai, keiloa, e umanga e whai kauri kusia Roma, wa e malamalama I le alofa kungoa. Wa e malamalama, o fesili fo e sau Roma fau, e kari uma le aposkolo paulu, ngā wa umanga kari. O lai fi ngā we e kale sia, I'm telling you, you will be so surprised I le kelo fi ngā, and yet, the Bible is really clear. O ke leiloa, even myself, o te leiloa, pe ai se ale me confuse I tangata ma whingaunga. And yet, wa uma o na tūsia, wa uma o na whamatalaina. I le tusi lea e fesole nei, I tusi mua o le tusi mata upu mua, lua maritolu, o I le wa whamatala mai e paulo, le benefiti o le whaolatanga ia ke riso I le alofa tunoa. O tu atu, ngā lai kalangoa mai ai, o le ala ume e whai, o ngā, po o ai oe, ino ua ilo o ai oe, o le a fo ila le mea mawhai o na e whaia, o le makua maka ukia o oe, I le wa aia le atua, o nai ai le atua I toni a te oe. So, te le lau taimi, believe, whai atu, e sui a koa lau kakalo I le li, I pe a e ilo, wa umana whaia mo oe. Whaatita inga, a whai o, I te iwa, amen. Koe kasi ala whakai ka inga lea. So, o le tusi lea. A whai e sisi o laka mai. A whai o, whai pēla sio to o lua, a whai o esta. A whai o te tango, a vele tusi lea esta. Tuspaia, a whai o kisaulo esta o whaku. Vatul tuspaia lea maa oe. So o mea uma, lau tonu ina wa ave o maa esta. Ngā roku o ia esta tuspaia. Ma te le asto I loa ai sau esta ka kalo mai kia o sau esta foi mai. Se au mai le kuspa ia. Se wha mole au mai le kuspa ia.
Le ala me fai. E le o iloa, o laua umana ave i ele tu spaia. Amen. O laua umana ave i ai, fa pe na fo ila le mele tau fai atu i nei. O le alofa tu noa, ma mea ua fai ele atua, o lau fa amalo longa, o lau fa amanuianga, o lau fa nau, o le manuia o lau ainga, o le manuia o lau maumanga, o le manuia o lau fale, o mea umalava, o le ola e fa avavau, o le manuia o le atua ele tau nona e whana fawina, o ka se kere o le manuia ia ke riso. Mea le nana fai mai le apostolo o Paulo, ia au mai le poto, i o tātou iloa le umi, o le lautele, o le loloto, o le alofa, o le atua. Onga e le mawhai e o kako mawhauwhau, o na whaavasenga. E le mawhai nga e malamala mai, waka fiu fo e whaamakala, e le umalawa. Mo le taimi nei, to be continue. Amen. Are you guys all right? Lava namo nei fiafi. Amen. Ana ufa matala atu ya te outou. Ia, nisi nao vahenga i le tatalo scripture prayer, le tatalo i le anganga o le poto, le anganga o le whaalinga, o lau tatalo ia e iloa o ai o ia ke riso, e te iloa loa o ai o ia ke riso ma mea wa uma o na whai e ke riso mo oi. Wheakula ukala ke le koe aisi le atua. Pau alau me whai, you just receive. You receive, it's yours. Receive your healing. We see like a kalo, God, heal me. And God said like, I already healed you. Just receive your healing. That's the truth. Amen. I think what le mele le saudo loto le taimine, to tele tangata, ua lato agree i le whaalongona. For me tala tu spa i o a umani me whaasanga tau le fina ngalo o le atua. For me cast down every imagination and every argument against the knowledge of God. O a umalani me o atu e leo nga tusa ma le fina ngalo o le atua. For me te tano e cast down. A whai o nai te mai. Ai ke ua lakut fo mai. How are you? For me le tangata. Oh, I'm gonna die soon. See? O laua whai atu fo mai po ama, ia whameo lala aoti. E na te le o tinai inga, pe na te condemninga lea, le mai. O laua agree whaatasi ma le mai. Ai o le mea lai wha mele tu spai e tango e whai, whai mai a cast down. So a lot of people, instead of condemning it, they agree with it. So if I pay na fo ila tato wola fa atu tua, it's a fight. Fight of faith, it's yours. Yes, healing, it's yours. Prosperity, it's yours. O a umangi mea lai kongo kuspa ia o manui o le atu ia keriso, it's yours. Heaven is yours. Amen. Now wa iai le atua, the whole God, the fullness of God, it's in you. It's not the lack of power, it's the lack of knowledge. Ona e tele oiloa, on oai oi, e tele oiloa fo ile atua na itoni ya te oi, mea le nā wālai ona a whaina, ia male mawhai ona tātou breakthrough. Amen, whamanuia le atua i lau sāwalinga, re neiva yaso, ia e meise fo ile, ngā lua le nganga le atua ta ilo tau soifua, whamanuia ia te outou uma, ia e tusa, ia ma le mana o ke riso malona alofa tu noa, tātou ifo matalo le tōl mātou ta mā, whaaftai lau upu le neia fiafi, whaamanatu, ea, ma a im whaatonu ia te i mātou i o mātou i loa o ai oe, i o mātou i loa fo i le alofa tu noa, ia ke riso o mea ua umona e whaia ua umona e whaamanuia mai a te i mātou, i manuia uma i lālea nganga. O lea lo mātou ta mā, ia i loa e lau whanau, lo lātou tūlanga, aua ne i toe ola i le ola to i lalo, aua ne i toe ola le ola whaatala le, ona lātou te le o i loa o ai i lātou. Au te tatalo i avele upure nei a fiafie whaamala malama i o lātou, mata whaalea nganga, ua umona e whaia, ma o oio le atua whai vāvenga, o le atua o manuia, whaafo i inga i la ua fio, ono le suafa o Yesu Keriso, o le mawala au tuai nei. Amene ma amene. Amen. Hallelujah. Whamanuia le atua le neia fiafi, talo i le atua i whaapeo na ngā luelo na mana, whamanuia le atua i lautou sāwalinga, ia, o se vaenga le nāra tātou a onga, ia, tari tonu, ia, wālau whaalongo ngia fiafi. Whamanuia inga e oe,
se sa vali ma ia iloa o e le atua, o ka se fia o le atua ki, ele o ika le atua te oi, I'm telling you, wa umona sa saa le ita o le atua ya Yesu Keriso, a fai o la ita le atua ya te oi, ka kaufo ilanga whako ese le atua ya Yesu, o nga fai wa umanga kokongi le atua lo na ita ya te oi lungo Yesu, so now, o oi wa lofangia, highly favored, amen, o oi le na, ia o le wha akala le ngā, le ngako kilo ngai, o ai o ia Keriso, mai le wha aka, that's you. Amen. Wha manuia le atua i lau sāwalinga, tai le atua, ia wha peo na o ma le atua, wha mai na te le tu ua oi, na te le tu ua i tātou, ai tu mau pea lo na alofa ia te i tātou. Ia o le tātou proklame na o no soa for Yesu. Amen. Okay, no rui vare nei, wha soifua ia. Love you guys. Bye.